यया सक्वे ज्योतिर्लिङ्गेश्वर महादेव नाप्पसँग मिच्याका शिलाचर्य हङ्गुदु लक्षिन्यङ्क श्री माधव नारायण स्वस्थानी धलचोपी ज्योतिर्लिङ्गेश्वर महादेव न्यने निपना चच्ची वचन कीर्तन याना जाग्राम चुनिगु खासा थति याठुङका तिनी लक्षिया थल पुगनिगु परम्परा दि लक्षी तल दपी मध्ये सावागन व कजी शिलाचर्य खुनु सक्वया पुलाङ्गुदीप साधु मसाने पूजा यावनिगु चलनदुसा नापा थुगु दिपे तान्त्रिक विधि कथा पूजा यागु जुगुनी सावागन व पुजारी जक स्वे जुथैगु जनविश्वास दु गु बिहारिया बज्राचार्य पिस तान्त्रिक विधि कथा इन्द्रायणी दया पूजा याइगु खासा पूजा याइले या छजो ताहा छजो चकुन्चा छजो व दुकुचा छमा हया ब्रह्मायणी दया पूजा याइगु खा होमे मी मच्याको सक्वे गणन मी च्याके मजु धैगु चलन्दु होमे बलिबिया दुगुया छ छग होमे तैगु खासा छ खरानी मजुक थन लिहा बने मजुदका थै हेलो 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 दाइ काजिया टिटी लङ्के मिरा त होमिया छोले ताहा छम न्या छम व चखु छम होमे तैसा न्या छम व ताहा छम नाप्प चुङको खुसी तो त एंकिसा चकु छमेसित गएका छैगु खा ए दाइ होटल सुने साबला जाऊ समस्या तरङबाट चिराङबाट चिराङ खानु अब सुजनको भाइ पुलामाला पूजा कोचालकी कजिया छेन जोरेन हगु समय बजी सक्षित इना बिगु चलन्तु थते चची जाग्राम छोना सुथनापा गु बिहारे वना याउखा माजु मास्का माजु जीवा व थिथि द दर्शन याइगु
परम्परा थियो।